pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga panagdingdingig kada kay amin nga agbuy-buya iti programa ni Papa G, weno ni Romantic Bolero. So, kumusta kay amin na po nga agbuy-buya, ken agdingdingig iti programa tayo datang gundaway, aglalo apon nagitay naka-tune in iti radyo, iti DCTP 693. Ken kastamet din apo, nagitay madama nga agbuy-buya iti TikTok account tayo. Kumusta kay amin nga wanti labas na inastamin din apo dagitay madama nya nga agin ina na tatagundaway. When so nga duduma apo nya nga panagtatarip nung ket isu apo dagitay kunadan nga panag-ina na rest day aglalo apo ket Sabado no bigat Sunday nya maya manen apo iti rubrubwat no kastoy apo nga tiyempo nya so nga napinpintas nya nga kadwatay manen apo dagiti pamilya nya nga mang celebrate iti weekends ta sumala nga po ti time kami no daduma iti panag-celebrate apo iti kunatayon nga weekends when no rest day. Kinasama po nga kablawan tayo yan, ti owner and manager iti Overflowing and Mineral Refilling Station. Masarakan na po dayta iti Barangay Bagani, Tukgo, Candon City. Matulan apo niya po Victor Wandas. Kinasama nga kablawan tayo ni Mr. Erickson
Galiendo nya nga madama apo iti panagsuksuka na tatanga-tanga gundawayen diti nga naurayan iti naganan chat nan wano invite. Yan nasabi nga kablawak ni Badet Luz. Hello ading ko nya. Iti panagbuybuyam iti programa nya kinastamit ten iti anak na nya nga tay nagpintas nga anak na. Nalaki kablawang kay amin apo dita Balawan. Baknotan sa Balawan nya dita Masupe, Barangay Masupe, Balawan, La Union kun akuma. Nya kinasama ta po nagitagbuybuya pa iti TV. Iti Channel 13, kumusta kay amin na po ngawan iti labas na kinastamit tayo nagitay nakamonitor iti programa tayo datang agundaway nya aglalo apo nagitay single ang ngani kay manalipatan nen apo nya nagitay kay naabot ti kumansyon barbaring numayaton deto rubruba na into no Sunday nya kinastamit kablawan tayo ni DP Gamoso. Shout out idol ko nakman no mapaapan ka Cervantes. Ano po ba Cervantes idol niya? Pangubrahan Cervantes nga. Ada kaya baka daroy di mapan. One. Umay kan idol kung nana niya man dati yaw awis yun ayan niya. Anya man dato'y paspasamakin yun. Kaya sa amin na po nagitagbuy-buhay sa lahat ng nanonood sa ating TikTok account. Ayan, magandang gabi po. Welcome po kayong bumate sa inyong minamahal sa buhay or yung mga kaibigan nyo. Yan. At yung mga importante yung apo no daduma, di ba? Yan, datay makablaawa, magritmo, dagitay ayatem tibiyag. Depende lang nga apo, dagitay single dita. Yan. Uray kasano apo iti kinangina, dagita nga cellphone. Yan. iPhone, kada iso amin dita, ultra. Yan, no single ka mo, nya apo dipi, anya makuna. Iso nga kablawan kaya amin na po nya amu yung tinumutibiyang talagang masapul nga na ganan padalapusan tayo dagitay single nya won dagitay loveless dagitay agbaak datang 26 manen nya aglalo apo dagitay nagpromise nya nga mga sawadan datang bulan ay tawen 2026 nya. And also kay Stitch Joe is watching right now. Good evening sir. Ano sa inyo apo nga i-share datoy live tayo. Kaya nasamit ten nagitay agbuy-buya iti live tayo mo lang iti DCTV Radio Tirad Pass FB page nya kay kumusta kay amin apo dita nagwapo kan Papa Jing. Nagtimanen apo rinugyan tamanen datoy nagwapo kanu manen nga tirada ni Sir Jeff Balancio. Nya data ni Sir ni Erickson sir nya kablaawan madama agbuy-buya kay madama ti suka na nya. Nagkita kami, nagkadwa kami na tabi na mo pinasyar na yaw-awan ngayon may dito opisina nya. Kaya kung naalangan no da iti sukatan mi kaawang magayam nya. Kaya nasama tayo ni Daniel Velasco nya. Good evening sir. Kaya ni Sir Richard Molina Leonen is watching right now. Kaya nasama tayo nagkita buy-buya di TikTok account. Hello, good evening kada kay amin nya. Nagiti mga ibagbaga nga nagwapo ni Papa Jahan apo nga nagwapo filter lang dagita. Yan ang kayo unay nga mati apo nagitay makitkita yo iti naganan Facebook ya. At the same time ya misinformation and dissemination tayo. Going straight, okay? Hi Erickson Panen, gani apo Jeff nagwapo ka Papa G watching from Luna La Union ni Sir Jeffrey Balancio. Arta sir, madama nga agbuy-buya ita madama iti suka na may siguro ti is-isem na tadta nya. Ada iti may sa apong nabasa tayo ay nabuya ko na ko iti Facebook nya. Damdamagen da no anya iti importansya na iti panagasawa. Magustok datoy sungba na daytoy may isang Batanggenya. Nga kunana nga no mga sawa ka apo ket kaslaarig na datay cellphone nya nga mausar nya magamit iti inoras minuminuto agmalmalem aket adda apo di gundaway na nga panakalobat nya ket dita apo nga kunana nga iti panagasawa wenno ti maysa nga asawa ket masapul nga i-charge nya dayjay man apo haan nga datay kunana nga no adda asawam haamong aramaten nya nga nagana datay pagchargesan itinapartak nya
Isong alalukuyon tayo apo dagiti viewers and listeners tayo. Nya nga this year, nya datay kariyo idi 2025 nya nga pa nag-asawa. Kas kanayon ko ibagbaga po diti programa tayo nga nagdakkel nga banag nya no datay madano mo di oras nya edad nya iti pa nag-asawa nya. Kaya nasa mga kablawan tayo dagiti batch tayo dita Narvacan. Dita ang bulugan ng nangruna kini Alma Claridad Alviento. Kaya nasama din tayo batch mi nga simbang pe naggapo iti abroad ni batch Kathleen Daos nya idano mo tumalangin gayem. Alma Claridad daytoy kablaaw tayo kini Ma'am Kathleen nya OFW napanda nagar-arasaw iti dolyar kasi maapog no may saka nga dagana natibker iti pakinakem nya kaya mo nga rumangay iti panagbiyan nya masapul nga ure mayadayo ka nya willing kang agsekripisyo tapno may paay nya dagitay pagkasapulan nya iti pamilya. At the same time nagiti ay ayatem iti biag. Correct me if I'm wrong. When kinasama kablawan tayo pa apo ni Mark Anthony Peralta dita barangay Ubog, Santiago, Ilocos Sur. Shout out idol ni Ryan Garcia ken ka-Flor Rigor napaawid da payla agapu trabaho idol. Kung na pa dito. Hello ni Sir Paulo Toralba. Iti TikTok account agbuy-buyan ni Sir Paulo. Sir, awang may aji cover mo ni iti once upon a time men. Ya, na inika mo sa amin din sir. Madya mo ting hindi ko na nasa-search yung mga cover mo sa once upon a time sir. Pagawa naman po sir kahit isang tugtugan lang na buo na piano. Adda sir, awan metin sir, ma-search sir. Kita to sir dito ya TikTok. Dito kami TikTok ti pagal-alak abo ti background music kasi hantay nga ma-copyright. Then originally yang tinugtog ni Sir Paulo Toralba Orehio nya Osorio kunak kumana. Yung mga gustong mag-follow kay Sir Paulo nakapunta na siya dito sa Ilocos, especially dito sa Canton. Kaso hindi kami nakapag-meet nung time na pumasyal si Sir Paulo. No, Sir Paulo, maraming salamat sir. Hanapin ko mamaya yung ginawa mo. Ayan. Kaya nasama din po kablawan tayo nagitipay nakasubaybay iti radyo. So nga naimbang rabi kada kay amin apong agbuybuya kay nagdingding. Datoy panang paspasablog yung kay ni Papa J niya. Hello Ma'am Miss M. Ni Ma'am Miss Pintet niya. Kaya nasama yan ni Mark Ruel Valdez. Naimbag rabi sir kay ni Rob Bautista ng Candon. Ayan. Naimbag Rabii, kung ino pa nagbuybuya niya. Kaya nasamit din, good evening. Papa G kablaw man ni katugangak nga kasangay at taal daw. Ken kastaken tay best friend tayo nga ni Kathleen K. Daos naragsak nga pa nagbakasyon na. Happy birthday! Keni nalaing nya syempre apo no katugangan kun natayo nalaing ta kita nya manakigayem nya detay araramidan da amin nga pusipos nya tapno pumintas iti langan-langan iti pamilya nya ni Ma'am Alma Claridad. Happy birthday keni katugangan katugangan na dita Ambulugan, Narvacan, Ilocos Sur or Narvacan na isang sangayan yeah? And also kini Ma'am Giselle Galano Escritor is watching right now. Good evening Ma'am Giselle Galano Escritor yan nagiti makaanos apo nga i-share dato yung live tayo tata yan ano sa inyong i-share tapno madanon tayo nagiti kaya yung kablawan especially live tayo apo iti TV nya iti channel 13 ken iti radyo nya iti DCTP 693 nya kinasabot na abot ti page iti DCTP Radio Tirad Pass FB page nya live tayo apo dita kaya dito yung amin live page tayo tatak medyo adapal ang problema na basin nya so ngayon anos tayo apo kaya nasamit din na imbang rabim kayong shout out man dagitay kakaduak nga makaginebra nya bareng matri-tri dati standing thank you kayong idol. Kaya kayong Mark Roel Valdez. Wengarod, ya? Talagang nuginebra iti nagana dito yan? Agay ayam talagang tumutok dagiti naganan viewers. Kaya nasabi kay ni Ma'am Kat is watching right now and also kay Mark Anthony Peralta may kan idol mang sukat ta kun na pay dito hanak nga sa nabayag sang hanak si mukatan no kun kwenta ka tadatikwan nya
23 hours. Kaya nasabayan na po ni Kat, hello na imbag nga rabi ko ni Ma'am Kat. Na imbag man ti rabi kun ma'am no maanusam nga i-share deto ya live tayo. And also kini Insan Leng is watching right now. Kaya nasabi ni Catherine Gakuskus Balbin. Welcome back ma'am. Baka naman. Pa-shoutout kay ni Sir Richard Leonen nga nabaknang nga kaubra ako ni Joshua Galdones or Orpilia. When? Ni Sir Richard makikita na ba nang aglalo ti puso na ken naganan gagayen. Kasi puro siya. Nga ganiyak mabumba na nga po. Ngem ti kurang na langin kwarta nya. Talagang naba na ako ng kwarta la kurang na. Ngem no gagayen talagang aglapusanan nga kunada nya. Di gamen kaya nakakastamot tin apo. Nya nga kahit mga ibaga nya nga maangay ditoy syudad nga kandon iti PBA All-Star nya dito apong mapasamak iti talo nga aldaw. Dapat kami natin event apong 3x3 nya kay nastamo na po nagitay fan club wenno dagitay kayat na nga makita iti personal nya dagiti paborito da nga players iti PBA. Mabalin nyo tag-vote apo di website iti PBA nya DJ nga mabalin nyo nga ibutos dagiti kaya yung nga player nga gayayam iti PBA All-Star dito syudad nga kandon. Nya ngidaan nyo mo apo isuda pa yan iti dumanon nga may gayayamen nya. Dahil takit mangpanaknak apo nga iti syudad nga kandon nya nga nakasagana winog host kadagiti national games at the same time iti international game nya datay tumo ti tapo nga agwanwanawan nang pintas mo no kasi no daduma apo nagwanwanawan kagamin kaya makitam dagitay hamo nga makikita nya except apo dagitay ako na akon nga naganan nagitay single dita no daduma apo no adative event iti syudad nga kandon kay mostly nga adda nagitay ag partner nya nga mapay nagbuybuya so ano daduma apo ko nasakit ti mata nya malagip ko manan datay na-post ko nag-viral nya concert ni Casey Tandingan kini Habi na dito di syudad nga kandon kay adda apo iti naganan na sobraan da nya iti nang dengeg da na carried away na carried away da nya kaya dito apong syempre duwa nga lalaki hamong maiwasan in video nya di mo ka nag-viral di mo nag-PM da mo tan nga pa-delete da nya ka nagmay da nya po buybuyaan nya no usto nga ayadam data kapadam nga lalaki wenno kapadam nga babae why not nya nga apay nga ilimad ka na agmadi kayo kay pagragsakan. At the same time apo kata maalukoy mo pa dagiti daduma dagiti viewers makakita nya nga sapay la ko mata mapadasa mo ti kasta kung kuna dagiti agkomento ini ano di agriro adda iti 1.2 million views na ini deji abo ngamin delete tayo ta narigat ti naganan makasuan nya kaamoy kata daduma iti viewers wenno dagiti daduma nga paspasama kay sensitive da dapat ko makeno mapang kay garo de jay ano kita kasta nga eventan apo naganan agmaskara kayo nya mistake ko malaki di apo sa bagay no maminsan amok ton nya i-blur yero pa na tapno na may mayat interact na ken adda iti suspense na nya Hello best friend ba shoutout from Ilocos Sur pa dakat tuyen best friend dakat tuyen Norenjo nati best friend ko nga dita arasa o ti dolyar mo laeng alakag pare na kay garod da kay ti Ilocosan tapno amok iti pagpagnaak nya no agpadaya ako no agpalaod ak best friend Norenjo wen yes tama po nga ipalagip ko nya datay agnam number 1 apo nga paggatangan iti naganan pagorderan mineral nga po overflowing mineral and refilling station masarakan dayta po iti bagani Tukgo Candon City nya datagitag buybuya po iti TV ken FB page ti DCTV makita ti ladawan di jay nya dito kami na po kantay may parang dito yung ay hindi cellphone anyway nya ipalagi po lang ti owner and manager ni Apo Victor Wandas at the same time kaabay na apo detay paggatangan iti nalalakang grocery item aglalo apo nagitay daily needs dayta apo nagitay buybuya ti TV so dayta iti
pwesto niya ti overflowing ken shop on the rock. Masarakan apo iti Bagani Tukgo Candon City, okay? At the same time ni Sir Richard, bat ng idol awan la karga bulsa. Pa-shout out idol ni Idol Joshua Orpilla ken Ramila Sembrano ken Ryan Garcia tadiyay tulag tayon no bigat 9 AM mga idol jay naladaw agmulta may isang emperador. Wanawan, mabalin magkadagita po pampanawagan diti programa tayo nya, panawagan tayo tapno amin manggagaan nya. Ano amo dagita ka importante nya di programa tayo ket panangiwaras, panangipakdaar kadagiti importante nga banbanag at the same time apo dagitay loveless nya. Ano nga ro naglamis ti tiyempo apo lalo ti bigbigat kasano watan apo dagiti awan iti naganan mangup iti lami isa nya kasano nga apo kasano ka puskol apo mano nga ulas usarin nyo tapno mangup day nga lamiis nya lalo no dadto apo nya tay may isang aruba mi per iti panagtiptipid na iti danuman nya permi iti panagtiptipid na ti danuman apo isong haan kano pa yan ngagdigdigos nya nalamiis garod apo. Hello ken ni Antonita Blanca Aguiner is watching right now. Idol pakigrit mo man iti naragsak ken nagasat a panagkasangay ken ni ading ko ani Riza Maternum from Tropang Fagstasa. Happy birthday ken ni Ma'am Riza Maternum ya. Happy birthday ma'am ya. Sabay la kumata agtultuloy iti parabor ken bendisyon ni Apo Dios nga namarswa ken kastameten iti palawa iti panagayat ya dagiti gagayem friends ken dagiti mangsuporta ken ka. Once again, happy birthday. Di ba yung nag-sweet niya? Tapos sa danto gay mag-invite damdamay ka mang rabi ipapadji ko na. Dahil takit din na apo. Amuya mo ni papadji ka no punsyonan alisto. Masapol mo apo ang naganan nga dagita kapag kapuy-kapuyan. Ya. Iso kitaan nyo apo dali pingping ko ka 1/4 sabay din iti kilonan. Idol anya tinaimas nga luto na jay pato ni Sir Richard Leonen. Ako datay ko aday ta idol no pato ti pagtutungtungan na ki naganan adobo sa gata nga dahil man apo dahil nya nabayag meteng panahon nga dyan nakaraman ti paton idol Joshua Galdones Orpilla nya kita nyo basi no nawadwad ta naganan mangi prayer kita danuntoy danune wenno mayon to idaw asto no rabi inubigat nya aglalo ka programa man rabi inubigaten nya. And also kay ni Catherine Balbin idol pa shout out man ni Mark Balbin Davidson Kamitan Aldia Balbin idol shout out kadagiti anak nga kakagwapo kay nagkakapintas ni Ma'am Catherine Balbin. And also kay Antonita Blanca Aguiner shout out bossing kablawak man ni panag-birthday ni Camila Gabon ito'y mambog ni Antonita Blanca Aguiner. Happy birthday niya ni Mama Camila Gabone dita Mambog Santiago Ilocos Sur. Nagatuti gagayam ko ta Mambog ya ni diyan kikita gam na bayag kami nga nagkikita ti gayam ko ta nya. No makita na magami agis-isam latan akong pedati excitement nga panagistorya naman niya ni Rafi diyan ko lugar na si Mepeliedo na ni Rafi. Nalaka shout out kada kay amin ya. Dagitay taga Mambog aglalo apon dagiti agkasangay datanga aldaw January 16. Naswerte apo nagitag kasangay iti January 16 wano ag birthday iti 16 ya iti January. Which is nga nasolem apo iti panagbiag dagita ken usto ti panagayat na. Di ba nag-sweet? And also kini Joshua Galdones kaya sama din apo nagitag buybuya pa ken ni apo Victor Wandas nya iti owner and manager iti overflowing and mineral refilling station nya iti barangay Bagani Bagani Tukgo. Nalipatan na niya. Kaya nasamutan apo niya magpapadyahan kagayam nga unay nga napudaw sakto laeng. Napailaeng mo niya. Madlaw pati kulayin apo madlaw yon. Niya istorya man lang tapnohan kay nga mayawawan. Niya muyo apo idi naganan kay paspas nga. Dati ko istorya dito naganak ko apo. Adada paila ang mga biyag. So nga blawa mampay ni Pilomino Gakusan ken ni Esberga Gakusan dita danar nya so nga naimbag nga panagdengdengeg yo dayto apo ket istoryada nya nga
bayat ka no apo idi kay paspas kay ko 2 months old. Nya 2 months old na idi. Nya ket amoy mo maladaga uno kay paspas ngay apo ket naganan ibilagda nya no tumangken dagit tultulang dagitang ubing. Nya kay kasya apo ibilbilagda idi nga binigat nya. Ket dita apo nga naisabay iti naganan naisabay iti panagapit ti pagay nya dati irik. Kay dito apo nga bayat nga agibilag dagi naganak mo ta adupay laeng mo apo ti apit da nya apidan da idi ken kapigpigsaan da kano idi nya iso nga talaga nga naigiddanak nya bayat apo nga nagbilag da ditamoten apo nga inpainit da nya ket iti kinaado dagitoy imbilag dagiti naganak ko nya isumot apo iti kinabayag nya nga naibilaga di init nya gaputi kinabayag nan apo hanlaengen nga tulang iti tibmang kempatin ato ngisit ko iso nga duma nagrigat nga pumudawen di amo may papakasano ti pamayanan nya ti pumuda sa bagay di pa nagpudaw mo duma na buke nya bamtan nya ti importante ka makaisubo ka lakit ti inal daw. Dahil mo ti importante. Nya kay nasabay na po ni Jomilin Daluyen. Good evening Ma'am Jomilin Daluyen. So nga kay nga mas daw apo no kasuin ti kulay ni Papa J nya. Talagang haan nga napudaw. Nya no datay kuma description ko idi kay datay TDH. Mo di TDH apo, tall, dark, and handsome. Di ba yung nagsuy niya? Kaya apo kapag istoryaan dahil awa. Kaya nga dumdum ulaw ka di. Numampay madino daduma di ba nagkikita yung kini Papa J. At importante ka, adon nagitay malalukoy tayo. Yang bumirok mo tan abo ti asawain da. Kalaksidan na. Yang daduma kat maranaraan tayo ida. Papa G ka na yung laki di nga daktakamata mo nagitay baak kada naganan loveless single apay nga kasi Papa G di topic mo kuno kaya amoy mo apo di programa tayo nya naputar kami nati programa tayo so nga ag 6 years tayton into no February 14 nya na putar daytoy apo nga programa nya may panggap ka dagiti adda iti problema na ti ayat nya parikot na aglalo abo iti mapaspasamak ti uneg ti pamilya nga no kwarta apo ti danon yu ti programa tayo awan iti maited ni Papa J, okay? And also kini Dance Gakusan Adansa is watching right now dita barangay idol umay kanu bigat idol ditoy balay food trip kami ti Patos nagmayatan na apo amo na ta pato garud nya amo yun daduma idol Richard datoy panawon kung gundaway no daduma ti bang laplapod magkinyak nga umay nya tamo yung ni Papa G nang agdidiop gaminan mga idol nya Sabado Domingo dala dati trabaho ni Papa G amo yung nya masapul nga kasla dati kumpara garod dati numutibyang iti may nga kuton nya masapul nga atno adda iti gundaway nga agsoluminak nya agsapol ta intuno tiyempo na tikirang nya tiyempo ti dugudog nga kunada nya adda iti bagkatan nya adda iti ilakong kunada ngay makitaan tanto idol nya no adala ket gundaway manen nga naganan makapasyara amo dagiti kay ko idol ka nagitay adobo nga pato tapos ikam ti gitana then adda iti naganan stainless nya di ba hinagsuitan idol nung kasyain stainless dagiti the best nga nanganan pang pagaresges nga kunada nya mo ni Papa G dadumang kano may sango akon kay daduma malipata ko daduma ti oras mga idol balagi po lang apo one iti overflowing and mineral and refilling station masarakan iti barangay Bagani Tukko Candon City matunan apo ni apo Victor Wandas mabalin nyo apo nga kontaken through iti messenger ni apo Victor Wandas nya ti owner and manager datay nalakaapo nga makasarsarita ken man nakatulong abo yo apo dati na minsan nga pasamak niya nga dagiti ka naganan kabutbutong ko nga mapasamak iti panagbiag ko apo datoy naganan panakalobat ti baterya nya syempre apo nya hamunam namaen nga adda iti gundaway nga dati panakaperde dagiti service nya kay dita apo nga naganan
nalubat ang kung ma-start datay service tayo apo nga kurong-kurong. Nya ditang naitapatak ijay shop on the rack. Nya nalagip ko nga sigida na panunot ko nga sigida tinapan na nagpatulong kana apo Victor Wandas. One click apo nya jak pala na ibagbaga dayi punteriya ke binagkaan nga sigidan datay nagana dayi datay inverter iti charger nya tapno ma-start julugan ko. So nga amuyo apo no nalaing ka nga makigayam nya nalaing damot nga makigayam kenga kaya at the same time nya iti panangipakita apo iti na siya at tipada nga tao tuno dumteng ti aldaw dumteng iti panahon mo nga masapol mo ida at dada dita nga agduduwa dagduduwa nga tumulong nya so nga amok nga adulat tamot dagiti Ilocano nya nga adapay laeng tinababati apo nga napintas nya iti panagpuspuso na panunot ken puso kunak kumadap no tumulong ta nya handang agduduwa nga tumulong ori siya matapon daduma nya no datay adag kasapulan di tulong nya dalagi di mabalintay apo nga itulong nya ay ket tumulong tayo so nga napinpintas gabi no daduma apo nga iti panagtulong iti pada nga tao nga napintas dagiti nga vibes aglalo apo ta tiyempo datan wenno datay 2026 nya masapol nga ado iti gagayem mo ado nagitay nakapalikmot kinyam nga napipintas iti pa nagpuspuso na kasla kanya. Siyempre, bilang ulat tamo apo anya, nga napintas ti pa nagpuspuso tayo, api kahanggi din, yag lalo apo kutultulungan tayo mo, dagiti loveless, nya nga encourage tayo ida, nya nga kadagituin nga tiyempo, nya nga masapuldan, iti kumita, nya iti mangsulek, detay nabayagan nga nakapulat nga bara iti panagpuspuso. Dadumagarod ka naganan iti kinabayagan apo nga awan ti jowadan awanan iti karelasyon da nya datay kasla ko mano tornilyo nya no hang mausar haan nga naganan haan nga maigikan ti usto nga maintenance na kaaglate nya mamati kay apo nga iti panagayat kaaglati mo nya kumulba isugarod nga nagado ti agbabak apo nga naganan agbabaak nga baro agbabaak nga bumakit nga balasang wala mala napimpintas sa ti termino na nya wenno lumakay nga baro dayjay man apo ang imno dadto mga idol kay detay kwa nya ganan agpaiso nga nakaasawa damat nya ngem tiriga nagarod ka datay kanayong ibagbagan niya po Victor Wandas nga November 30 amo iti Jabo November 30 amo yung maladagi dyan ay ano nagitagbuy-buya po ano sa inyo nga i-share one dato'y live tayo ko na agpagkapagkadan ti boses ni Papa G. I'll be right back mga idol. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries.
from the 38 barangays apo nga identified. Sa ito ay may tata rigide barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigide barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigide kasapulan da o darigide masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dadato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada. Sa pulan daw na dato ita nalawa nga minti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Kahit ko ti agyaman karigiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da karigiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na karigiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito ay Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gitad ti agas no di kede agoperanda. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such.
Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ano ito kung Krismanin dito Ilocosur, nagdumapay na lugar Ilocos region, pero tagtalahin na kita tayo. Okay, tuloy tayo po iti programa wenno ibasa dagiti kablao yu dattang agundaway iti oras tayon apo alas 6:47. Dapay nabati apo nga sumagmamano nga minutos nga intay panag tutungtong nya wenno pa nang ibasa dagiti kablao yu nya. Kaya nasami po ang kablawan dapay dagiti agbuybuya kay nagdingdinge iti programa tayo kaya nasami ten apo dagitay kunakon nga nag-request kadagiti sunata nya nga paggugustuda nya. So nakitaan tayo ito apo dagiti kunakon nga request yung kanta nya no damo la ditoy ayan ti playlist tayo nya. Tugtugon tayo man apo iti may isang nga sunata Basol Ko Kadi. Basol ko kadi, nulipatan ka, kaong ganto'y puso. Basol ko kadi, no'y waksikan dito'y panunod ko. Yakot madaera, puris asaen, let ang barukong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyag ko. Awanan baby ayan, anang balot, na irot akawan ni ayan. Kasmay di ako pas, dirag sakit na samit abalikas. Nagmati akin ka, tanatalget, tu'y puso kenrit na. Nang gaya, upaw di ayat mo, di mapagpiyanan. Awan serserbihin na, di ayat ninakit balik na. Na inak tinagibig, italek ka
awan sersabi na di ayan nginakin parik na nga inak pinag-ibig ingaleken ng nama nagsulbot nagbunga dagidi nga arapaa nga inta minulit di kariket sa pata na siyang tutay pumusay langit mo tulaen mangbiyak pinaglabas ay kupili ng kalmanta naputar akanta artis amang masanta inakeltay na ayan na siyang tunay pumusay langit mo tulaen mangbiyak pinaglabas ay kupili ng kalmanta naputar akanta artis amang masanta inakeltay na ayan na siyang tunay pumusay. Okay, DJ Apo iti sonata nga Basul Kukadi. Yan, napindas Apo talaga tagdangdangag no datay kastoy nga oras niya. Ado nagitay makapalagit niya. Laglalo Apo dagiti naglablabas nga pasamak. Wenno dagitay kunatayon Apo nga dimdimteng nga panubok Apo iti panagbiag. Aglalo Apo dagitay makapadpada sa ta makapaspasarmanan Apo kadagiti digra nya lalo Apo iti pagilyan nga tayo nga Pilipinas ket adu Apo dagitay kunakon nga nadupra manen iti bagyo aglalo Apo ta puigpigsa daytoy bagyo nga ada nya ken panawagan Apo daytoy BDO Cash Guard ni Jason Espiritu nya nagitay makamamo Apo gini Jason Espiritu from BDO daytoy Apo card na nya baka no sapsapulen ng tuki din alaki kumablaw kay latta Apo nya aglalo dagitay nakaantabay iti DCTP Radio FB page nya dagitantay man Apo nagitay comments da nya iti DCTP Radio Tirad Pass namuyo Apo no daduma nya makapapintas mo nya makaparelax kumusta met kan kuha ni Jason Garcia nya okay laeng matagayem nya kaya nasama Apo nagitay agdingdingag ti radyo kunak manen ulit Apo nga mapasamak iti PBA All-Star iti syudad nga Kandon wen laki nagpagkapagkat Apo datoy boses ni Papa G. I'll be right back mga idol. Pagkasat kayo, ang kaya ng ipagpagang dito yung Segundo Distrito, at least hanating kababayan na po, dagiti managaya tunay nga leaders na dito, yung kanunan, Deputy Speaker Christine, na po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa na leaders na dito yung Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduatean nyo, food processing salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So nandiyo pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2022. At
I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored the SDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Ilocos Medical Center is a monument of our commitment to ensure the welfare of our constituents. I made it my priority bill during the 18th Congress, and it was providential that I was elected as Deputy Speaker and in a good working relationship with the House and national leadership. I have allocated a total of almost 900 million for infra agreements to the ISMC. 45 million for personal service this year and 30 million MOOE was allocated this year. As you always mentioned, ISMC is assigned to be a referral Apex Hospital with 500 bed capacity. They will specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases. Now, that is one of the main purpose of this hospital. Kapno ti kasta, da tumarayan ti tao, ngandang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaren iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madaanon tayon iti jay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo.
Butuan, Ilocos Region, pero tagtalayan na kita tayo. Okay, agsubsubli apo iti romantic bolero nga kaskuna apo. Ya, damot ti oras tayo nga sursuruten. Kaya napaon apo tinabati nga oras tayo nga minuto. Ngayon mo mapakasta po alak dati agundaway nga pagyamanan. Ya, dagiti listeners, dagiti mga suporta latta dito programa ni Papa G. Dagiti nagipadpadanon apo ka dagiti kablaaw na. The same time, dagiti sharer tayo at tangarabii. Ya, kinastamatan apo dagiti 800 stars nga nagited ya nag-donate abot 800 stars iti Facebook live tayo nya iso nga gyaman launay tinumutibiyang kaya nasamitan na po dagiti inangad kadwa kay ni Papa G dawluan ni partner Alex Molina kanya partner Juanito Vicencio kay dati pumakpakada na po the one and only Pogi in the Dark Mr. DJ Papa G. Good night mga idol.